Sa nama u studiju predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić. Gospodine Lakušiću, dobrodošli u žurnal. Bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Ono što brine građane svake ljetnje sezone je napajanje vodom. Kakvo je napajanje vodom i da li Primorci imaju razloga za brigu? Ono što mogu reći u ovom trenutku da podijelim ovako zadovoljstvo sa svim građanima Crne Gore, prethodno sa građanima na Crnonskom primorju, da nemamo nikakvih problema u snabdijevanju sa vodom iz regionalnog vodovoda prema lokalnim vodovodima na Crnonskom primorju. Stabilno je vodosnabdijevanje, čak imamo i rezervne količine vode koje bi isporučili na zahtjev lokalnih vodovoda na Crnonskom primorju. Ono što je ugovoreno sa lokalnim vodovodima u prethodnom periodu, isporučujemo nekih 590 litara u sekundi. Mi to isporučujemo, ali i dodatne količine vode, tako da se otprilike kreće jedna cifra od 770 litara u sekundi do 810 litara u sekundi, što dovoljno govori da mi isporučujemo veće količine vode za 200 litara u sekundi nego što smo to radili u 2023. godini. Tako da, evo, dijelim neko mojim srećom, neko zadovoljstvo da smo uspjeli da prevaziđemo sve te probleme. Otkad sam ja u posljednje 3 godine u regionalnom vodovodu, bili su ogromni problemi, da li ćemo u toku ljeta imati vode ili ne. Ne zbog krivicom regionalnog vodovoda, nego onih nelegalnih eksploatatora koji su 15 godina nelegalno koristili, odnosno iskopavali korito rijeke Morače, koji su ga sa nekih 13,8 metara nadmorske visine doveli na nekih 2,7 metara nadmorske visine. Iako je zakonom bilo propisano da se ne smije ići ispod 10 metara nadmorske visine. I zbog iskopavanja korita rijeke Morače, odnosno devastacije, došlo se do poremećaja podzemnih voda i iz tog razloga sa 2600 litara sekundi, kad je regionalni vodovod isporučio prve količine vode Crnonskom primorju, imali smo da je 2022. godine da se dovelo, zahvaljujući tim nerazumnim ljudima koji su radili to što su radili u koritu rijeke Morače na 265 litara u sekundi. Sad mi u ovom trenutku isporučujemo 810 litara u sekundi i to je nekih maksimum količine vode od kad sam ja u regionalnom vodovodu. Nedavno ste se sastali sa ministarkom saobraćaja Majom Vukićević. Kako je protekao sastanak i kakav boljitak se može očekivati? Mene je bilo zadovoljstvo da sa kolegom i s predsjednikom odbora direktora Montaputa budemo na sastanku sa uvaženom ministarkom Majom Vukićević. Ono što mogu reći da smo imali jedan plodotvoran razgovor gdje smo razgovarali o nekim zajedničkim aktivnostima, jer regionalni vodovod zajedno sa upravom saobraćaja imaju zajedničke aktivnosti na bulevaru koji se gradi od Lasove Grbevske pa do Tifta. U sklopu trupa samog bulevara ugrađuje se cjevovod regionalnog vodovoda gdje ćemo povećati količinu vode sa nekih sada 330 litara u sekundi na 750 litara u sekundi. Ono što bih htio i koristiti ovu priliku, poželjeti Maji Vukićević puno uspjeha na ministarskoj poziciji i ono što, znajući Maju dugi niz godina, znam da će ona biti ono najboljih ministara u ovoj 44. vladi. To sam mogao i potvrditi u samom razgovoru koji smo imali prethodnih prije 2 dana. Kakva je sada situacija na izvorištu Bolje Sestre? Da li i dalje uočavate nelegalne aktivnosti? Ono što mogu ovako istaći, a to je da sam presrećan iz jednostavnog razloga da smo mi uspjeli u 2023. godini da prekinemo tu nelegalnu eksploataciju koja je trajala 15 godina i tu smo imali korupciju i sve elemente organizovanog kriminala koji se odvija. To nije bilo lako ako se uzme u obzir da je morala da učestvuje i vojska i policija. Moja borba također nevladinog sektora, proshodno
ekološkog aktiviste Vuka Vujsića. Također ona velika zahvalnost i Prvoj televiziji i medijima koji su doveli do te situacije, odnosno primorali također vladu i institucije sistema da rade svoj posao i da zaustave jednu ekocid koji se desio u koritu rijeke Morače, koji je ogromnih razmjera i ono što planiramo u prethodnom periodu da se zainteresovala Svjetska banka koja će raditi na sanaciji korita rijeke Morače i to će koštati nekoliko miliona evra. I ono što je upravo te uspjehi, ono što sam ja lično ponosan i također sa svojim saradnicima u regionalnom vodovodu i sa svima onima koje sam ranije pomenuo, da upravo ti rezultati su pokazali se i u ovoj 2024. godini. Mi smo napravili u 2023. jednu branu i zahvaljujući tome mi ove godine imamo negdje preko 100 do 200 litara u sekundi dodatne količine vode u samom izvoru Boljesestre. A ono također što hoću da istaknem, a to je da smo i ove godine napravili branu i ona je u toku izgradnje i već se provode završni radovi i već to pokazuje da smo na pravom putu i da imamo dodatne količine u samom izvorištu Boljesestre, a također pokazuje kao eksperimentalna brana koja je privrednog karaktera da postoji odgovarajuća veza između korita rijeke Morače i samog izvorišta Boljesestre i to je potvrdilo one naučene činjenice da je glavni i osnovni uzrok jeste devastacija korita rijeke Morače, odnosno produbljivanje korita rijeke Morače ispod dozvoljenog minimuma. I to je izazvalo i te probleme koje su imali u prethodnom periodu, da je pala izdašnost, a na ovaj način mi smo zaustavili, to je i moja velika zahvalnost i prethodnoj vladi, 43. i također 44. vladi, svima u nevladnom sektoru koji su dali taj doprinos i to je jedna, kažem, dosta hrabra odluka i nije bilo lako to uraditi, zaustaviti, imati ispred sebe najmoćnije ljude koji su u Crnoj Gori, koji imaju najveći novac, a koji su, nažalost, dobili na stotine miliona nelegalno stečenih kopajući u koritu samo rijeku Morače, dok nasuprot toga država imala samo neke mrvice. Ali ipak smo uspjeli, tako da sam u ovom mjesecu avgustu, koje se sad privodi kraju ljetna turistička sezona, gdje imamo taj špic negdje do 20. do 25. avgusta, ali svi parametri koji sada imamo ukazuje da ćemo imati dovoljno količine vode, a to je veoma značajno za Crnu Goru ako se zna da budžet Crne Gore prihoduje od turizma za Crnogorskog primorja negdje oko 1,3 milijarde i da nije bilo dovoljno količine vode, te bi se reflektovale gubici za stotina miliona evra. Tako da je značaj regionalnog vodovoda i sve ono što smo radili od kad sam ja stigao u regionalnom vodovodu dalo je rezultate i ja sam ponosan i na svoj rad i na svoj tim koji smo radili prethodnih 3 godine. Gospodine Lakušiću, hvala vam što ste bili gost žurnala. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.